haizini handak laiba fibam jam tin chwe 2001 da saktam kai bi yara moi du ji kai re frame ma ni mingjen go mani manung da mingjen do kai ram ne ba manipur do kai de bai wa ne ba mukta thengna gi ji ba pon ne du na masi mayong naraga anova manipur mo oina ba sin ba da sigi election ji ripple effect am thong si de hawra dam ne aduna ai di santi oina issue besa miyam munna khalaga bo thadabiyu hanagi paisa na period gi namfu safu da rosu chinna lintoi ngambi women's war haraga thingam draga de ke doni mera pai bi haraga and we should be all prepared like haigera mera pai bi oigera oiroira hingsa yaroga to bo mikhal sentum bizar to bo mikhal to handana ba yari ge hona ba issue base haraga du na ta de khoi di hanjan lenga puthawi type to le ne yaro praja manipur praja miyam da haijaning budi hantak ki vote se negative vote oina pibi kan bjp da yaning da ba phongtok poina vote se pibi kan positive vote oina pibi manipur da peace porakna ba kana na porpangam ngani bharatiya janata party gi lairiba soidana paigidoriba central government da laigidoriba government se masina porpangam ngani maduda convince tawba ngamgadawba thajahanba ngamgadawba adugumba MP ama ada chatlaga khanaru daw nataba lawru daw nataba lawbudi miyam lawna khare no effect amta laigide aduda convince tawba with all substance adagi field work ground work tawraga manipuri situations unna khangaga adugumba team ama to ina function tawgadawba adugum mihoido BJP ki candidate amoina aina praja miyam da appeal tawjari positive vote oina pibiu manipur se peace porakna ba manipur da amukke hena manipur se controversy da puthokpa nataba law nataba manipur se adu tor manipur da quietly ain thajajabdi thabak tawba yamna wa ngang da ai education minister oiringa desu thabak na unna bahona je aduga ai life ke principle da su thabak na unna bahona je habsum yamne thamjari aina appeal tawjaning mudi vote se munna khallaga kanana chatlaga ada akoi manipur peace porpunga muni kanana chatlaga ada akoi gi displaced persons exam mai da halalaga tangdu leitana leiba amani haibudo madu munna khanbiraga vote pibiu haina mya ai appeal abu ta sina hoi election lepa ben candidate moi bin ta sina ai di mamang de hoi ai kuja chatna imai bi mem una dana moi interact tawtana ai election campaign tawo phangawe do hanati isujina maram oraga ai ta sina kem ta hobung na ngaudre adagi bot matan je lepsele adun imai ben mem ai lai lakte na waru bi gnu ta sina ai ton hangi tawi leba ki damot ni imai ben mem damot ni dun ai na taw ngasi bo ai taw pakanda su sanga ba matam je ina leba ki siwa taw bi buje ai leba manam tabuk taw moi aduga nam thak taw moi adun ai bu thaje biraga ai bu nusi biu ai bile ai bumtang khudong cha bibiu na ai mem de request taw je ni aduga ima leba je kan buje election tungan thamaga mo ima leba kan buje mayam yaudadi yaroi ko pulap lemine fruit mayam sin pulap phaminaraga tang wai sadoga isu si loisan jin natadi wa ba ji si sau yadu je pulap amin dune maite gi dinate kuki gi dinate naga ji yauduni meti pangan ji yauduni duna isu loisan man mayam ai sa nate nataba pulap akhoi gi ai gi manpur nataba ai gi maitei nataba ai khoi gi manipur pulap fruit mayam sin ai khoi gi manipur na pulap stand to minaga manpur sin da kanchi manpur ji am phajaga bolai bang nei mine kalak na bolai bang ne do thugai mine thugai na mo honri si da yaroi si akhoi pulap jet nam tang lemina manpur si afawa khunai ma simna myam pun sok yamina se myam lai jake hojik dai ba manipur da khoi hingi ba mong se parja se yam wani hingi ko masi kamai toroka phakan lan kini ko hante ki election se te nong ta ba dong na len ta ba dong na paisa ta ne ni jagara ni tha ma mam ta haite rakane ba adum lokse lok su kai ti moi ne hai pithore do paisa se akhoi paisa ne ba moi in terms of tax don khong ko ti ba ngau te ne moi famnai banu krai paisa moi humang dar phang tan paisa na ti dana parja de gi gusti kari toroga iban se moi se tham de mla se 2.5 lakhs phange ba ma 2.5 lakh se akhoi ne piri bene paisa se akhoi ne khang de to ne ba ya wada ba akhoi ne item lady ba sing se tax loi lowi dana adu dei ne ba ko adu wakhan yam khandaraga wa ne hingi ba se te kamai ton nungai ne hingne do paisa lo ka su kai de ba ko vote tha de ba de di manipur ki damote matik chaba mi khalaga ko
Delhi da ngang ko Manipuri da khara tawbu ngam gada ba di afaba tor ka da mi da adum khande bam sang ye ko hande example in BJP sarkar sina Congress na paisa si crore chani haide gare hai se ko chama haide gare de moi ki mi kadrati change la edna du mathang di change ba du ne paisa crore chama haide bu Manipur ja si hande ka handi de loi re edna du adin pajai wakan khanda Congress na misrule tori se moi one tene sili moi na misrule tori ba se sei hum ngane ba ko आज नरेंद्र मोदी ना अकोई की लांगजिंग लमजाओ तो हम कांग्रेस का 15 साल का काम हम 15 महीने में कर देगा इम्फाल जीरी रोड से हवाई जहाज गिरा देगा कहने तो करी हुई के इंडिया दे ngasi ख्वाइदगी मिनिमम ngang प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन लापसिना खितंग मयाम की इंटरेस्ट खितंग नाथाइदा चटपगुम तवे तसिंग अदु वाबा याबा वारी बनी चप मानबा हानागी फिबम द लेरि बनी हुजिक से इलेक्शन तबम दी थोक तबनी अदुबु इलेक्शन से तौता रगदी हंदकी लान से लोशनबा सॉल्यूशन पोरकनबा तंगदु लेताना लेनबा यामना एक्यूरेसी ओइबा सॉल्यूशन मा पोरकपा ngamnabagi pambay mo oinabagi khulai mo oina election se tauta ragadi adugi pandam da tobam thoi leiriba chanari ba huzigi trend se da aina Maheshwar na chana na nauna nayambana हाइजनिंग बा अखोगी लेरिबा येलोमी म्याम दाइना हाइजनिंग बदी करिनो हाइ मतमदा अखोई मसेन अमगा अमगा हुनबा अमगा प्रोपेगेंडा अरानबा संदोकनबा अरानबा पांबई तौरगा इलेक्शन तौनबा होटनबा इलेक्शन से हराव कुमैने सेलिब्रेशन ने हाना हाइनरमी अदुबु हुजिक अद्याम वारिंगाई टाइमिंग सिदा इलेक्शन से अखोइन हराव कुमै ओइना उबा यादे इलेक्शन सिदी तसेंग हारगदि हुजिक लानसे लोशनबा पांबई अमनि खल्लगा वखल थदमिनगदबनी सॉल्यूशन पोरकनबा हाइ तारे बाबा मामा दा इचे इते ममयाम सिन लेरमद्रगदी ngasi akoi Manipur se phibam mo taram basu yai adna thongna pharaba mama baba da iche ite miyam na ngakpa ngamaga hojik numit tara ngani sidang election da aran ba tawdana bagi damakta kaidoboi ngakpa ngamoi doribano compulsory ngamgani soidana ngamgani aduna mayam tang election da aran ba tawdana ba free and fair election oina ba adubu aina ngamjaba thong thingba sai sai te mateng loba sida akoi RPI na su yam achow mateng pangki akoi Meitei lande ko akoi na changjin jarak pasida jaga jaga changba state kodingi changba ministry gi achow mi unaba protocol high protocol naba samna harbada honorable home minister unabado Maheshwar na kumai ngamgani RPI na thabiraga nang unaroro ko nangi haibam thokpa nangi Meitei lande haibado hairu soko haibdo na RPI na ngasi bo mateng pangala ibn Bisa birena birengi jumdo polo yo asia na jo ki aduga oya asia na mem BJP Imphal Meitei phat de ki thamban sangle do ji asia na loin polo yo birengi jum to ta bra mayam pura uji board si de la loi ra de ni moi bo uji asia na yo de birengi jum to polo yo do thamban sangle Imphal ya sin ja bi do सिबिन सोई जी वाई सिन जी लीडर सान ले रम सिगो अइगा मथोम रम गुद मयांग या नेशन पार्टी की टिकट तो बोल ले पसाबा ओइ द पाद सिगो जिन था तो बिरोय तो तुम ट्राई मांग न था तो बिरोय Maheshwar Thounaojam na ritibisi aidi khangba utha amani bu khangde kaya thawai yaushallu da bahai ta